Meru TV ni tariki 24 mweri Joena ntuko mugwanja mbere ya mambura jatuine chetu Festival Mombasa Edition taraja kadhithi ka mweri Joetano tariki jiriki ni kia Mombasa Showground jaimbere tweni Weru TV na Weru FM 96.4 ibange na wigurire tigiti yaku na arua kenda gukujira mwago jiroke thurore terini mwini uri nkuma kama noto itumwari aigekini aini bange bari na nkuma kuma kathetune Kamero. Tutonyekirwa rero turwantuko nande maitha kwa miaka nande nijathiritwa jakiangaikia akariba Meru na kinyao Meru ntairigi chuo ntukuikeja cha gukandana na mpanga eje barua nande ni wakibwa kurugurwa gwa skuru ya kuritanira mabisa baborithi bagitengo KP ire ruguri ya mwathia kiari antukia narua na wetekyo bunene minister wa ukaria bwande ne arentere unona netawirigiro bomaitha kuthiria untu bobo bwa makuruti jaraja kethagirwo ajare kambine je na ni kumania na bobo tore kurio tukubana ndo kithira no kuthugania skuru ije gatetheria kurikithia ukaria ntere cia nyambene utukubona ro turendo twira atiri no kuthugania skuru ya mabisa by P ire ntere cia mwathi gatetheria gukandana na maitha Meru rene about 23578 ni namba yetu ya SMS kurukino withro gitiga gichoke giaku kurukira mitandao yetu turi live kagite na gaka kiri Facebook na kinya YouTube onibitagwa ntinyari kenywa yani jamaja tukwanganirite tukubona arua kiri nteto chietu Yarato kuthurania kiri nteto cia Weru urataini mutujwa Lea Premium Fortified Sifted Maize Meal na Lea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Lea Premium, nurturing the world. Minister Murkomen atongere bangi kathomba kuriungira skuru ya makurutu by P nterechi ya Igembe North. Akariba kandanu kuthithia maandamano bageti ya kuthithirwo barabara ere bakuga ni utatirigwa kagita. Igina Kemeru kurunga mua ikirandirwa nkurukia milioni 800 ni mus biashara mora wengirwe. Wakuretera gicunci kia bithato na kia muthia kia rugonoro mwanya urimi bure. Kugwatogini okaire morin kirimino monanirio mathithio tukobona aro tukianjiria nteto chietu minister wa ukaria bwande no bangane bwa matura Kipchumba Murkomen tukyanarwa na ariungite skuru ya kuritana mabisa babothi ire rentere cheli makinya dene ward ya Mwathi Gembe North. Murkomen akirugoria skuru ije ugite gatetheria kwa moritani makurutu baraba gatetheria kurikithio ukaria janthigurune gikundi kia mbere kia makurutu ngirijire bakerigirwa kwa mukira Tani ntereji arakinya ugita bagatetheria gukandana na maitha jaraja ethirite jakiangaikia rethi na kariba Meru Isiolo na kinya ntere chia Laikipia. Edwin Gatobo na ripoti tariria. Andamanite na munene wa Boris nthigurune ya Kenya Douglas Kanja munini wa rutero Boris Baipi Giribati Masangeri waziri wa ukaria bwandene Onesmus Kipchumba Murkomen na kinyete nterechi ya lima kinya wondi ya Mwathi Gembe North kiri kurugoria Mauritani kampeni njero ya makurutu ba Boris Baipi ntereu akure makurutu nkurukia ngirijire bamberite Mauritani akiuga ithugane riri ambaririe kiri karobia njukwalo usaramare ya bagito county o county akiuga jotu imwamberio. Kenyans were saying instead of training our officers only in Nairobi, in Embakasi, or in Kiganjo, and leaving them to complete their training there, it was necessary that we have a proper field training where it matters most and where there are real security challenges, where the graduates will actually spend their time providing proper security to the Republic of Kenya. We listened. That is why today we are opening the Lee Security Camp as a result of the views of the people of Kenya that our officers must be trained. Nikambiri giri gutethere kinyekire kurwana wamba bwandithia meankene ya Meru
onde kinya kambingi ya borisi bakawaida irigiri kurugura kilomita inkai yake kuma ntwaja antere chegombe atongere bakesiasa kuma Meru are ongabana mutumantu ethinkia na mubunge Julius Taitumu bakigwata untubu mbaru anene. We are going to support you waziri kwa zile kazi the functions zenye county government inatakiwa kufanya. We are going to do it even more to ensure that we attract many programs like this in this region, kwa sababu tunajua security kwa area hii, watu wetu watapata pesa, wakulima watavuna katika mashamba yao, wale ambao wanafuga ng'ombe ambao ndio economic backbone ya hii area, hatutakuwa na ukosefu wa wealth ambayo ni wa Meru. Mimi nitafanya yangu kidogo kama county government, kama vile tumechimba barabara hapa kuhakikisha the accessibility ya kufika katika training college hapa, tutaendelea kufanya hivyo. Kama vile tumechimba borehole katika area hii. We are happy as a community, and on behalf of this community, Bwana Waziri, we are very grateful. Take our sincere thanks to His Excellency na umwambie tumefurahia ili tunda kuwa katika hili jimbo bunge. We are aware another training camp for Kenya Police Service is about to be born in this area, and we will be happy, and we are happy that dream will be actualized soon. Bungi bunene bora bugweti mambure na jai manto jege no tumiri boy kundi bibithuku bya kwangaratania manto jake siasa na kureta winyangia. Waziri Murkomen agitumiri kurwana bona njira chionthe. Tutanyorosha goons mpaka sponsors yao watalia machozi, especially wajiokoe saa hizi kabla hawa recruits wajatoka na hii nguvu yote wako nayo. Wakipata nyinyi watapona kweli? Mko tayari kunyorosha hii wakora? Sasa wacha niwapatie warning. Unajua wamezoea wale wamechoka kidogo walikuwa zamani. Nyinyi na hii moto yote wataona moto sana. Antoni Antoto Chaweru TV kumaigembe North ni Edwin Gatobu. Akariba kanuni nibadhithetie maandamano bakimena area kuthuka kwa barabara Ntairiu akariba Begembe South bataririte barabara ya Red Canteen gweta Kimongoro gweta kanuni nithukibune na gutiwo kumithangikira ni arabo gitabo batinoga kwandamanaga mwanka ntukwira kiriro kyao gikaigikua na bathithirwe barabara ya Dennis Mugendi na andikithitie mateta jaja. Chumba na Miruri ikwija tiga na rimwe na tijairi indi ni mangirija akari kumanterense Kimongoro kanuni Gembe South baumbukiti na inya yonthe kwandamana ni untu bakuthuka kwa barabara yao ya kumarendi kanitini iria yujurite marinya matheri na bariuga tionka ki kinya ingi ibaragata na mantu jangi ja maingi jareba kwathira mubunge Njompo Mwirigi na batejaniririe ta mundo kirumi. Njompo Mwirigi na tejaneria ntoba kanuni wonde ento kembere barabara yetu kumarendi kantin oginya Kimongoro kimarinyake na rana ndio wote wako na bwelele ati ya Kimongoro na tira ka tira ntobeto na tira ntobeto Bwana Njompo Mwirigi barabara kuma Verone weka Kiandra weka Kisimani watore toto wakura 2022 before tuko yana sidira ukianza roto gira lami ntobeto barabara kuma Verone weka gara negero lami na barabara yume tensenge ya kumera maruma ya toka bondi diaba negero lami kwena mayo mikibiki sieto ira nyinge siapa kirwe no nto bako zoka ngwe barabara ereko kinyaya sia bonge kwembeza sieta wa renovation fund mbesa siako bwethia siako prepare siako lipia barabara yereko lakini atembe bwethetie tibuba mubunge Njompo Mwirigi buria bakuwa bombe wikumeria bari akariba kanuni bariuga kiriaki abokithirie nakio ni murukijwa murandi jwa siwenji iria abaretere tumutumu bado tunakariba kanuni wandi murandi yote national government siwenji yake mtu anamerua leo ni project yo bomba wikumeria tora sia tunyire ale astima vanjo mpora ritere onda au astima yitwe iyo maka wata kizimani John Bono kagaziada John Bono kagaziada ando beti go merora tu ro yero wata ki ro wata
toka bakumumena bali muira kethiro batitungatirwa nyuma ya ntuku 14 bagoka kairi ringi na ringi kana mpaka nuni kwa muntu bakumena maendeleo yanu mwete kana tu maendeleo ibu aringere John Paul kura 2022 kana bota muringera tera ndere yanu mwetia hapo makosa muntu aeta siara ndere yawe hapo nenda muona bora metu abera tunakuwa simu lakini hatakuwa nini yaani John Paul Dennis Mugendi, Weru TV. Barabara ni ya Kimongoro Kanuni, Gembe South, County ya Meru. Kaunti ya Meru na ndiri Antone acheke kumanya na irandurire kurandurwa ria nkurukia milioni 100 chia mukawa jura jwa kindene mpingiro ya nyomo ya Meru na ndiro wangirwa kigina aja nthigurune nirurungametie mbecha kumakiri thirikari nene kuja kiri ya Meru nuntu bwa irandurire rari tumite kinya minister wa kigina John Badi na governor Mutumanto Ithengia bagetwa mbere ya kamiti ya mbunge ya seneti yegia mathabu ja utumiri wa kigina kema county irandurire rithiritwe rigitia o mwaka mwankira nande rikinyete milioni 107 na kukirikana Rais Ruto na kirite wirane wa kuria irandurire witi na mbere kaunti ne Meru borogwati ne bwa kurungama nyuma ya mbecha cha Meru kuingwa kamiti ya kigina na bajeti mbungene ya seneti ikienda minister wa kigina CS Badi gavana Mutuma na mutari wa mathabu ja thirikari gukinya mbere yao kaumoga kwito guku kari gucokia biure bigira ndurire rinyete Meru nkingo rire milioni 339 ire thirikari ya Meru yathini koti kurea mwonjorithie muchungu wa kumanthi kuru ya France ura wakomborete mukawa ja Leopard Park jura jwithagirwa jurikiri mpingiro ya Meru National Park ende thirikari ya Meru ira mutunya mukawa jojo mbere ya kagita kare abati kujutumira gatethiri untu batumire areta koti irandurire na ndiri gichiara na gukinya nkurukia milioni 100 kiure kira kiriona ndi nire nikinuntu irandurire ritari wa kinya sumuni miaka kathumba nyuma ya igamba kugitwa gichokio na kyo kiri tariki 26 mweri jwa 5 mwaka muthiru Rais Ruto arikire mambura ja kwejana cheki kiri barabara ingithetwe ni mpithukuro cha nyomo cha kithaka na kiri ya Meru wirane wa thirikari nene kujukia murigo jojo vile Mheshimiwa Gavana amesema tulikuwa na matatizo hapa ya mwegezaji mmoja ambaye mali yake iliharibika na ikawa mambo imefika kotini. Rais wa kule Ufaransa akanipigia simu kuniambia mwegezaji wa kutoka nchi ya Ufaransa alipata matatizo hapa kwetu. Mambo ikaenda tegemnege mpaka kotini. Huyu gavana na ndugu zake wakakuja wakaniuliza, na sasa nataka niwatangazie ya kwamba serikali ya Kenya itachukua mzigo badala ya county government ya Meru. Tutafanya negotiation na huyo investor, tutaongea na yeye, alafu baadaye tulipane na yeye, watu wa Meru wasiingie katika matatizo, na pia sifa ya Meru isiharibike kwa waegezaji wengine ambao watataka kuegeza hapa Meru County, so that we can protect the name of this county and the name of the national park in Meru here, so that we can attract more investors to come and set up camp and work with us as we look at what we need to do going into the future. Wirane bubu mwankira na ndi butikinyanirite na nandi wirigiro bwa Meru ni ati thine je kona ngerekana mbere ya witi na mbere Meru butira rita kumane na kurungiko kwa mbecha iji cha Meru.
Kiama kia mubunge mpuru wa buri kia na upeu ni gikite muchemone joakio ni National Delegates Conference na rabari temanto kathumba kinyaje yengwataniro chia gesiasa. Kiama giki ni kigite tegamba kwaraniria na kiama kia UDA na gweka uromo bwa gesiasa. Indi amona bo akiama baba bakiuga buru batemerwa ni kiama kiu kia rais na kugaba kethiro bari methene akwaraniria na kuganya tabia mabira bingi bya gesiasa kwangerekana ODM. Muthuri no mutongero kia makano peu na kia no mubunge watikani isino mpuru wa buri nombete kwithwakithia mucemanio tugutirima na kia makiawe na kiote kingi ni ketha magwitikaniria uro kia magiki kethwa gitana mbere akiaria mpuru wa buri agwe mustari jwa mbere kutigira tiba gwitanira ngugi na bia mabingi bia murengo jwawe. Now PEU seeks recognition as a strong and credible political force representing the interests of the people of Mount Kenya East. We are ready to work with the like-minded political parties and stakeholders of OSHAS. Our commitment to advising the economical, social and security interests of our people. Ondobra bonekana bagwata mbaru na tongiria wo kinyete kia thone giki bakimwira ati akethwa akiune kia magiki akagitaga kwaria na utongere mu mugongo kinya kethwa emetheneu. Na tunasema rais, nikiwa hapa Meru, Rais Ruto na naibu wake Kithure Kindiki, mukiwa munataka kunegotiate, mukiwa muna negotiate na ODM na Ford Kenya na PA ya Kingi na chama hizo zingine zote ya Mudavadi ANC na hizo zingine, muongee na party leader kwa meza moja. Na mheshimiwa usiambiwa na mtu uvunje hii chama. Hii chama si yako, hii chama ni ya Wameru. Isivunjwe, hakuna mtu anapaswa kuvunja. Tunahitaji chama ambayo itaongea issues za Wameru. Tunahitaji ile chama tunajua iko na origin ya Wameru. Mwenda ithire mubunge okoro Tondorothi Muthoni na kinya Raim Daud betha bakijete kia thone giki ona kinya kethabe bia mene bingi bago bejite ya chore bakia makena opeu. Mimi ni Lindo Minority Party wa chama ya Mbasi. Ni tunajua Mbasi imeelekea pande ya Embu. Hivi karibuni si mtu anaweza shukia mahali anataka. So ukifika mahali unaweza shuka utashuka. Si sawa? Lakini kwa sasa niko ndani, tunataka kuona tutafika wapi alafu tushuke. Sawa sawa? PEU endelea kufanya kazi na serikali yetu ya UDA, tafutia watu wa Meru maendeleo, watafutie project, watafutia vitu, turete watu wetu, Meru yetu isonge na mbele. Diene kumake mutongero kia magiki no PEU mpuru wa buri ati no mwanka kia magiki ati no mwanka Meru petha bakiwa giteo kiao kila kibaterie. Na ndivyo mimi niko hapa kama kiongozi wa chama kusema kwamba kuna nafasi imebaki ya kukaa chini na kuelewanwa. Kwa hiyo mpango ya kuongea, tuongee pamoja, tuelewane. Iti ya kwamba tunakuja kwako kukusaidia kupata kiti. Na sisi tunafaidika na nini? Hii chama yenu itawapeleka mbali. Na ndipo mimi siku ya leo nimeachilia chama kutoka kwangu, imekuja mikononi mwenu. Muthuri Muriuki wa Juma mutiriro Kangangi. Gishigo kia buri ni gishigo kia mwanya mono indi amwe na bu ni gikiumu mono kiri urimi kumania na wagaruruku barera magita kwa magita manda jejaga na jaga kuruka na tijonze jagunaga murimi rimwe himera bikioneka kutherema ringi gikomania na rwa kiri gichunchi giki kia bithatu kia rugono rwa urimi buri mwandiki wetu Antito Kimutegi na akorani na minister wa urimi kaunti ya Meru Janaru Gatangugi uria ugutariria mibango ya thirikari kaunti nayo kiri gukiria urimi mono nteriji chia bure. Kiri gichunchi giki kia bithatu na kia mwishi itoraniritie na Gatangugi Njanaro ri waziri wa urimi kiri kaunti ya Meru. Kaingwa twira mibango era benio ta kaunti gutigira murimi akugunika na mirandi ya roi era kabatetheria nene kiri kurwa na yora na nkuruki wokiri urimi. Area yetu ya bure kaithirwo ira itagwa mixed farming.
kuri no tuthithagia irrigate and agriculture yande kisima ndeu kuri no twinjite Mboaus na nara kungi kumo itwinjite Mboaus. Department yetu ya Ruji igwatanirite na partners betu batuthithagia na bungu giji itwinjite Nduji na muno thirikari county nayo nikirite mbeca nyingi muno mwantu naja kuthithia irrigate and agriculture tondu bo ikwenji Mboaus ituku support arimi ndene bure na mantu ya project cia Nduji kubanengera pipes kubanengera tanks itukwenda kuthithia ira twitaga climate smart agriculture kana conservation agriculture ira irio bia andwa bigakuranga na mpui neke tukunengera ntu certified seeds chira twanengana ira nara kirwa stores chetu nara focusite muno gutetheria improve mirandi ya Ruji kuna rito kathithia barabara tukathithia masibitari na jara jangi lakini agenda ira twikite mbere thaiji ni gutetheria projects cia Ruji kenda antu bomba gutumira Ruji rwo ruoneka kuona bia kuria na rankuruki gatango gya kugathirikari akaunti ni bangite gutuma bithaba urimi maturani kaingo barutana arimi renjire mo ya kwagirithia urimi tere urungi tukubatetheria na extension services nuntu murimi nawe tiponde bethwa bena ume burimi mantu ne ya soil testing ku arimi bara baingi batethwa bakimenya muthetu jwao yukari atia ukethera muntu alikira fertilizer ina acid ki muthetu jwa na acid na ndi gwatuika bationa maketha ya mega na Bukoni Industrial Park ya kitwandini aruiriro arera bure gatango gya ruga wona yathirwo gwoke gatetheria murimi muno nontu murimi akethirwe na kanya ga kuiga irio biake mwankarira bigetia bei waja bure ino tuli na KIPES kana aggregation center nchukue nene muno ya Meru na investors ibambirite kuyukia space na ara uria na into bietu nandi itukumenya bitu twakuraga ikwasi bietu biari moa bitendangagwa na mpwe imburuka nontu bagututarira mathina yara twinayo twina mbiru cia cibitari twina fees cia kuria na iba tugurira na bei inthiguru muno thai wona KIPES yambire kurita ngugi ikwasi bietu bigeka kwa u na mboga ira cietu tukurima biekwa tukeja kwendia rira bei ibui na nontu bituthuka na mbitu enene kiri murimi muno itukwenda itukwendika rinji arimi bathithia je tugwita kitchen gardening gutwike o muntu nyomba yawe compound neu yewe ena tuboga omba gutuau ena tutunda omba gutuau akarumiana na akarugerana bia kuria agitegemeagira wengo mwene to mwankete akagura irio na ara thokone na ara itukwenda kuthithia tugwita kitchen gardening kits ni kenda murimi akethirwa igita rionthe enda gintu na gwita ara atua mboga na gwita ara akayukia nkara na ou ni tukomba gukiriria urimi gukiriria arimi betu nontu iba na bia kuria bia kungana ndenda antu betu ba tu invest kiri gustore Ruji o muntu na capacity yewe na njirere okumba womba gwika rukai for example tukethwa tukomba kuthithia tu water pan kinya tukethwa tu tunini water pans ni gutetheria antu kurima no bia kuria wanja nontu kinyethera nthiguru yetu ina challenge katugachiumia gukarania na challenge iu ikario Gaki Mutegi urimi bure Wega sana Gaki Mutegi bega kirigo mutegeri nontu bantu mericha kukurukira 23578 tukobana arua turi kuria no kuthugania skuru ya mabisa ya AP igatetheria gukandana na maitha county ne Meru skuru ya mabisa ba AP area ikuthondekwa kana yitita na mbere ntere cia mwathi igatetheria gukandana na maitha county ne ya Meru itana mbere kwarani na bautu kuruki kinya na uithiro gitwa machoki jako kurukira Facebook James Ratanya Aruga the other day all government officials had bandits gunshots and they increased the speed of their vehicles instead of fighting them idhaya kwa kama an established GSU camp in Kinisa is not helping what miracle will a training camp do ungia kauga Kilemi yes but it's just a matter of time
ambao let people read the Constitution of Kenya and stop relying on politicians with predatory instincts for vital information. Recruits are not ready for active duty deployment. Tanambira kwaranira bauti ngetanambira kuthoma ntumiri ciaku o urego tokinyira wona twachokera ni ugambi bwa mithikari nturi bwegie kumeneria thirikari nene iretongeretwe ni Rais Ruto. Ninyume kagitakate kuraja mukebebe motambo. Lisha Milk, chaguo letu, afya yetu. Pancake. I love mandazi. Bread is my favorite. Donuts. Mwah. Nurturing the world, one bite at a time. Yay! We will root out the rods, those who traffic in corruption and death. Hey, bro. She offered me 10 million to break up with you. I cannot take you seriously when you look like that. Hapa kama nani? Hiyo siwezi. Unataka kugonga na msara? Nitakugonga. Nitakulipua. Muchama niyo kayo thire utwita kembeche tina baita tiambi no ote ko chenjia. Mutwaja gairo bitego tutethia niki? Hai to kurega. Ng'ombe ciako itiraragire. Ngoko ciako itekorekia. Ngurachagona guchenga iguchenga. Aremi. Ituigetwa matata jenu na ikio tuboretere mutaaramu irio bia ndethia. Aha. Mugeni aremi betu. Nukumenya mtoto umagaruka auga ni nyina kyo wize kuruga. But with a nice choice mkombozi fins ituigetwe kirero kienu na nikyo tweza kubonokia. Irio bietu bidhithetu na teknolojia ya kinande na itogotigera bire na quality na standard. Nice choice fits ni irio bia ndethia kumba kamboni ya Nice Mwea. Twena irio bia ndethia cionthe tabio Dairy Mill, Maize Jam, Soy and Winner, Pig Finisher, Chick Mash, Layers Mash,
kienyeji mash na bingi bibingi. Irio bietu bithondeki note abo kinande na standard ya iguru nikenda gutigira ndethia ciaku ciena riri na ugima bobogo wa mwiri nikenda ugocha murimi wona umithio na baita kuma kiri ndethia ciaku. Irio bietu biri agrovet karandukene cia kwendia irio bia ndethia irere ya kwinagwe nontutu county ne cia Meru, Tharaka Nithi, Embu, Nyeri, Laikipia, Kiambu, Nakuru na Nyandarua. Nice Choice Animal Feeds, siri yaku gwe murimi. We are turning up the heat on Star Times. Unravel the thriller mystery of the evil eye returns on Star Life. Fall for the irresistible charm of What's Wrong with Secretary Kim on Novella E+. Get absorbed in the emotional twist of My Wonderful Life on Novella E. Step into the all-new season of Hello Mr. Right, Kenya's most exciting dating reality show on Rainbow Plus. Renew your subscription today, starting from just 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder or 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the dish decoder. Download the StarTimes app to stay connected anytime, anywhere. StarTimes. Enjoy digital life. Kiwanda cha Duralong Mabati, tuko na bidhaa mbalimbali kama vile Duralong Versatile, Duralong Roman Tile, Duralong California Tile, Duralong Texas Tile, Duralong Home Tile na Duralong Box Profile. Vyote vinapatikana kwa rangi tofauti na kwa bei nafuu kabisa. Pia tuna vifaa vya kuunda pala nyumba, yani roofing, kama vile roll tops, ridges na misumari. Kwa maelezo zaidi, piga simu kwa nambari 0710 120 590 au 0110 581 292. Fanya oda yako leo, ufurahie ofa kubwa na ya kipekee ukinunua bidhaa zetu. Mabati ya Duralong ni imara na hudumu hata katika hali mbaya ya hewa. Tuna huduma ya usafirishaji wa haraka na wa kuaminika kote nchini. Masharti na vigezo kutumika. Duralong Mabati, your ultimate roofing partner. Toko wate ogeni Eden Baba Beauty Spa njaya kuyo thongi botengana na bongi kinyabure ku aja Meru. Njona harua toko thongomia na maguricha te kuinyeria mubuko jwa kuja class haircuts, coloring and styling, spa treatments and relaxing massages, nail art, manicure and pedicure, makeup and beauty consultation, dreadlock installation and retouch, waxing, eyebrow shaping, scalp treatment na jange. Aja Eden Baba Beauty Spa turiko thongomia mwankanzi guroyo on the yuge ebae turi Greenwood Mall floor ya idatu na turugura ntuko chionde kuma Jumatatu mwanka Alhamisi kwambiria thaijiri na ndariki ya 15 cia rukiri mwanka the mwana nusu ciogoro na chio ntuko cia Juma na Jumamosi ni kwambiria thaijiri na ndariki ya 15 cia rukiri mwanka thaijiri na nusu ciogoro na ntuko ya Jumapili ni kwambiria thasta cia muthenya mwanka the mwana nusu ciogoro turingire thimu na rugukurukira 0723 555 015 kana utuchwekire mitandao yetu yonthe. Eden Baba Beauty Spa, where class meets confidence, because yes, you deserve it. Straight from our fertile Kenyan farms, where maize and wheat are grown with precision. Before a single grain is milled, it must earn its place. In our modern digital labs, only the best pass. Carefully milled, expertly packaged, and delivered with precision. Raha Premium is a super brand recognized for its superior quality. From Joy Millers Limited, producers of Raha Premium Kavagara, straight to your family table. Pagano ntuba kona kanya gwita na mbere kurumira nteto cietu tugichokera Frank Kabete, John Kithome na Johnson Gekunda kariba gishigo bunge kia Tharaka no betere ni ateteri bakioto kia muingi kwa kiumia kimwe ni barabarene kenda kuma Tharaka gwita mutini jwa Nairobi kukinya ntumwa yao kiri Rais William Ruto. Ntumweje iri kuria Rais na munini wa kithura kindi kikwithirwe bakete
tegero utungata kirikanaga kaiji utungata bure bakugani gwitita na mbere kwangaratana ore antuku igwita na mbere bakinyire Nairobi mathaine jatha ithano arabethiro bagwati ugeni ni akaribangi batharaka indegerere aure kwarana rais amona bure tachiara matunda tunikathenya na report je. Frank Kabete, John Kithome na Johnson Gekunda karibage shigo bunge kia Tharaka na atete ribage otukia mwingi gwa kiume kigima balali barabara ni kuma Tharaka kwejamu jwa Nairobi kenda ukinyantuma kili Rais William Ruto ntumwa ya kuli ya Rais William Ruto na munino jwa Professor Kithure Kindiki kwithiro bakila ithiro tungata kili kanaga kaije utungata bulaba kugabudite na mbere kwangaratana obula ntuko ikuthi kana kayende na mechi yetu nukuthukethea kana kaye bwa kurerwa ukaringithana na kana kare bwa kurerwa ukona kana kaye kuingirwo muno ndigo guniki nukuthukethea sometimes rira bwa kinyabwe muchi kana kaye kidogo ukathukethea kirwa wegwa na gukuthi wanambua nurire na gukuri ukethirwa na gaka mwana kari uko gatindire umuchi ikoko taga roi ko kurutha mantu maingi lakini kana ka boy gateanirwa thirikari ni amberie mubango gwetagwa National Government Affirmative Action Fund mbeca ira chitho chi purely kumenyera mwana wa mwari na by any chance ukethirwa gwika mwana gaka boy gakayiro onanga 1% out of the 100%. Taraitha inde ukethira kana ka boy kakugwatwa na kana kari itukwera wa bamboyaga kana kara maresi matikori boyaga kakugwatwa katare cheto imbio kwendelea gakaingiro. Kabete Gikunda na Kithome bethiro bekinya Nairobi thaa 5 cia rukiri na kwithiro bakigwatwo geni akaribangi bageshigo bunge kia Tharaka na kwerekera garuni ya rais aithegeria leo kwaraniria na Rais William Ruto litajiara matunda aigiwe karia garuni no bakibaulege kwalani na tongore bao bagi siasa kenda baromba kanya kuonana na Rais William Ruto lakini twathio tiga atireku na barabwa tu address okere ara gate to erwa kwamba bubatirie bwe atongore beni ba county ya Tharaka Nithi ababuka appointment kere president wa Nthiguru ya Kenya na itotia na appointment no tutona mtoto kubakinyira tumweresa tutia bona tutiarika nabo na iyo tuna document na inkome ito achokana nacho no ready tutia wana barato kureterete amwe no gatheteri baba ni bauliti Rais William Ruto na munini wa Kithure Kindiki kujukire no rito thinene akanaga kaije na kuga bena mendekithia mabata na male makaingwa magatetherie kuthiria thineno program zira yamberetie no tubakuraithia muno mwana wa mwari nerotha gochio kana kinya zaindi gutetheria kana aka mtu karume maybe ku empower kana tubakotha twina a balanced society. Tukuromba wa President Ruto araithirie kana gaka boy anaki leta initiatives watu kwena initiative inya ya gukava kana gaka boy ko twaromba leaders beto wataboto rotochoke back to our leaders wanabigo thikeria ni motion oyo watukayuana mbunge getonga murugara as our MP no karaga mbunge raithiria motion oyo no ti motion wako personally ti motion wa Kabete personally ti motion wa Tharaka Nithi emotion wa Kenya yonde kuma mji muneno Nairobi Mbita Anthony Rangi wa Kathenya. Musiasa na muruirigiti kia gavana county na Meru mithikali ntori na amenerete thirikari ni kiria kuganio gwa ikerutero regani kugichao akerere intere chatiania lentori ugite thirikari tibatere gwitana mbere kubore nemi pa kuthithiria Kenya akiugabo batikiri thirikari. Ngeya ngwiba woni matangazo ya kiuha president ya Murang'a auria huyo mtu tulikuwa na yeye huko mnanakuja hapa wanauliza ni kazi gani amewafanyia. For God's sake babu burio oti kithirikari ya Kenya tikimithika kake timu ya to opposition, so what business do you have about to kuthithia na tutio yo goti? Is that politics? Torio to me is a question I don't need to answer. Ibahubwe kore muntu nge no rarego eya wanjao itithinjawa ng'ombe tithinjawa nae ina njao kiu unia mambrinda ndi mwekio ng'ombe na ng'ombe if I am bring ng'ombe ya kwethirwa njao ireka matite te ya ng'ombe neos kane ntiri
kogeka ng'ombe kaneka thinjwa ino ntumetekerie kura it means tureta munya monge ati gwathia atia ati kueleweka. So these are questions we must ask ourselves. So kandiriria hau father bana antu bote bakumenya na baina ume bakauria but bila kwenda kuwa ni ati barabara ya kura ikaingwa ku register in 4 or 5 days time. Meru is number 6 in the registration. Asati choto alina ngiri tate idatongelete ana beto ngekuru braba ina twana tunini braba register. Please go and register as a voter for the next general election. Utegoro register ingire mborunga kanori ingire midhika kanori ingire mtu fulani. No, I am telling you, go and register. Kenda tarea kinya tuakarambe buriye nubu karingira. So the agenda for today is register as a voter. Tara kundisa who niwo na uno tunkarame the national Kenya your position na kubanga maicha wita mbere. Ranke areria Meru kurire kuo together tukura jato watanirari babu bitarasienu milioni tore nimbi tukona. But without those numbers tutumba kuona nya. So kindly please register as voters. We'll discuss when or who to vote at the right time. Kwa sababu hii maisha itaisha. Rurutare ruragani ni rukinyitie ndiunga ya ontere chiambo na aria bakinyite kaunti ya Kwale batongeretwe ni mutongerio wa kiama kia DCP Rigathi Gachagua siasa baba bamenerete rais na munini wawe ni kiraba kuga nibo kwagira gitio aribu Gachagua akiwa kinyambe chiria chabatere kure arimu barabarungamirite igerio nicho cyatumirwa kugura kura ishigone kia mbere North. Kale Mutembei na ripoti je. Tabia ya polisi kuchukuliwa mamlaka yao na magun. Hiyo faili ya Ruto utasema ifunguliwe tena. Wangapi anasema afunguliwe mashtaka? Uune umururumo wa ngwataniro ya rutere ruregani na thirikari United Opposition tuko ya narua ukigekania kari kaunti ya Kwale. Joho anaambia nyinyi ate tu tamu ate mfuata Kasongo. Mtakubali? Mnaweza kubali? Kirintumiri ya mutongoria wa kiama kia DCP Rigathi Gachagua ni ameneretie utongoria wa Rais William Ruto na munini wae Profesa Kithure wa Kindiki ni kiria ugite ni wagirite gitio arimu nthigurune. Sasa walimu wameumizwa, wanadanganywa ati waende county government hospital. Hii SHA iko na deni ya mahospitali ya county ya shilingi bilioni 8. Na ndio nilisema hii SHA itakolapse. Kwa hivyo walimu msikubali uongo. You must demand insurance scheme so that you have access to medical facilities in private hospitals across Kenya. Ndio walimu muweze kusaidika. Gachagua ni akuria kwithirwe na weru kiri urungamiri wa kigina kia mwingi agitindikiria arimu ni babatie kwewa gitio na kuriwa ni untu wangu gio kagita kareo. As we speak, the teachers who marked exams last year have not been paid. Na tunauliza Kasongo, wewe shinda yako na walimu wa Kenya ni gani? Kwa nini unaumiza walimu na wakosea heshima? Tunataka kuambia walimu mudimandi pesa yenu kwa Kasongo. Na wewe Kasongo uachilie pesa ya walimu. Kirinteto inge murwerigete wa rais na tigiti ya kiama kia Jubilee Dr. Fred Matiang'i nejanite mukana iguru ya maramari na mbara chia gisiasa nthiguru. One pledge I can make to Kenya as a presidential candidate, meaning if I was given an opportunity to be president of this country, there will be no good nonsense in this country. Lazima serikali iwe serikali na wakora ni wakora, na kama wakora nafanya namna hiyo, sheria iko inatuambia tufanye nini na wakora. Bobobo ijete yare asemanĩtie na rwĩrĩgĩte ba kĩama kĩa Jubilee kuma kaunti ya Kisii na Migori aria ameneretie thirikari ni kurekeria siasa baria bakugwata thirikari njara gutumira maramari kubaithukira aregani na thirikari na kubakaria kumana na urungamiri wa maitia jao. Don't radicalize the country to a point where you can't manage it. Because ukizukuma watu sana, watu wakifika kwa wall, hata wewe mwenyewe huwezi kujua yale watafanya. Since 2024 mpaka saa hii, wananchi have banned 13 police stations in the country. Gadabu na asira ya wananchi kwa sababu ya hii maneno. Na wakubwa wa serikali waelewe. Hatuwezi kuendesha nchi namna hii. Eti wanasiasa fulani wao wako na ruhusa ya kupanga wakora na guns kupiga watu. Na akiwapiga
polisi hawachukui hatua eti kwa sababu wao ni wanasiasa na ni watu wa serikali. It will not work. Nkiripotera Nteto cia Weru ni ugambita Caleb wa Mutembei. Atongeria kuma kaunti-ini ya Embu ni betite na mbere kumeneria karikara ruare mukari umo oragirwe na njira ya kurathwa kiri maandamano jege sibitari Ciara level 4. Morris Mugonje kaura urajikene muno tamachera arathirwe kiri maandamano jara na ndi akari na atongeria bayinyirite rwangi rwotegero ritingugi na mitugo ya borithi aipoa gutunkuna na ndene utububu kenda Kyoto kithura gikionekana. Morris Mugonjoka ni ureketie kuvurukwa kwao mwene we Ciara muthenya wa umuthi. Morris arathirwo ni thigari mwene we Ciara thiini wa mururungano wa thibitari ya Ciara level 4 ni undu wa kuthuka kwa utungata wa thibitari ino. Guku atongoria ngurani matongoretwe ni CS wa Public Service niwe Geoffrey Ruku na MP wa Mbere North niwe Leonard wa Muthende makiragirira ekari aya kivoto kia Morris ni gikorwo gikithingatwa na gukinyanira. Serikali inasema pole kwa yale ambayo imefanyika, na yale ambayo imefanyika ipaswi kufanyika kwa Mkenya yeyote yule. Hiyo makosa ambayo imepatikana, tutahakikisha kwamba yule ambaye alifanya hiyo makosa anaadhibiwa kwa wajibu wa sheria ya nchi yetu ya Kenya. Mwenye amelala hapa aliangaliana na mwenye alimpiga risasi na akamuuliza kwa jina lake, kwa nini mnatuua? Hii si jambo la kawaida, na ndio mimi nimesema hii maneno tutafuata mpaka mwisho. Lazima hao polisi wawili wahukumiwe, wafungwe. Mwenari wake seneta wa kaunti ya Embu niwe Alexander Mondigi akiruta kama vitia thigari ni undu wa gutumira vinya makiria vendi ya mirurungano iria yagirwo korwa iria thayo. Kila kukiwa na maandamano, askari anakunywa pombe zake na bia zake, anaenda anamaliza watu wetu. Si hapa peke yake, tumesema aipoa ifanye upelelezi ya kutosha, ndio hii justice na hii kijana ipatikane. Kwa sababu katika constitution ya Kenya, mgomo ama mtu akiwa mahitaji yake, kuna ile kama hajatimisiwa, kuna ile njia anafuata. Morris ni uraririkanwa ari mundu wari mwendi andu warwagira thayu na wagiriru wa andu onthe na wari kionereria kiega kuri andu a ithi. The pain of your absence is deep, and the silence you leave behind is profound. Yet, even in this sorrow, we hold tightly to the beautiful memories you gave us. Gone, but your spirit is alive and well. The blood that goes from the outside the shadow of hospital will remain a testimony that those who involved in already have their hands stained forever. Empty words have been spoken, but they cannot erase the tears that engulfed us from the day you fell. Through every story you shared, every lesson you taught, and every moment you spent with us, you built a legacy of love that will never fade. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, mbita Warita Mwaniki wa Musiri. Kirituo ngiri imwe akibiria biagitero chunko ni kenda kunenkero license ja kwendia ba netuo magana kenda ki county Tharaka Nithi bia kurukire kunenkero baruga kuringana na county commissioner David Gitonga ni atikinya barabo ne license gateja nibro gukeja kwithurwa bakagwatikana na maitia ja kwendia nchobi ndege ni watho aruga ni bathondekete kamitire gatethere guchwana na biashara ndege ni watho tachebi uthibia Kamari tauni ya Chuka. Tuna jukumu moja kama sisi viongozi wa usalama na utawala na pia wananchi katika eneo hii yetu ya Tharaka Nithi. Kulingana na County Commissioner wa Tharaka Nithi to David Gitonga na liuga koina amanto mege biashara itarembega kiri tauni mwanya mwanya na tayari banjirite kwibanga-bangania nikenda barutha musako gutigira kinya baba na biuthi bya Kamari biko watu ana bya bithwa. Biashara haramu ambazo zinaendelea kama hapa kwetu Tharaka Nithi, tunajua kuna tunondo na tunafuatilia. Tumeunda kamati ambayo inahusisha mashirika yote ya serikali ambayo itahakikisha kwamba
tumepambana na uto tunondo ama tunaitwa gambling machines, na we've been able also to map the area. We have a directive to form a multi-agency committee. We have it. We've met. We've agreed on the strategies on how to work. We are identifying the places where they are and warning them. We'll come for you. No matter where you are, we have to ensure that the Tharaka Nithi County is free of gambling machines. Nkoroki aliuga kinya barabara ithiritwo bakirutha application ya kuthina mbere na kwitigirwa kwithirwa bae na ilabu tayari mutaratara uyu nurikiritie. We've been able to go through the vetting exercise for registration of RICA licensing in the county. Out of 1,000 plus outlets which had applied, only 900 were approved. And we've also come to realize that there are people who are getting the permit instead for you using the permit for legal liquor. Some have converted them into illicit brews. Then we're coming for you. The minute we get you, know that we are going to withdraw the license and you'll never get it again. Kumachuka Gamba Ng'ombe, Peter Nicholas, Chabari. Sio walko board gitonga kubunorete mathitha baborithi gutiga kwangaikia ene irabu baria bakwendea nchobi chitikirikite na baria baingite mawatho akiuga biashara ya nchobi batere gukarua ta biashara oingi chionze gutina nkunkuma muno ira babaingi betaga return kurukia kubwa akiuga kuri na bai kurugura mathaja tikinyite ntereche mugutano nkobo mawakionyo murunguru ne lare mutwate kianja inchiro roire na kinyatima wakio matagareja kiwatho jakajukwa iguru rao. Murungamiri wa mbodi ya nchobi ndene kaunti ya Meru no gitonga kubu agwitana likwe namba ikurugura kaita karite baterie na ontububu atitho agitikiria mbutana mbere ngasoka kakusho ni antu bara no bakurugura before the stipulated time kiri liquor licenses siao especially Makutano area Makutano municipality ya Meru Nkubu Maua na area siwingi kinyaki onya na Murungurune na Lare na Mutuati Kianjai na Muthara Roire Nchiru na Kinyati Mau ningwibwa antu bakurugura before time. Majairi evakiwa kuna nyomba cha wine and spirit yana rikutha jitintia na kwa hoteli na irabu biotuko ontubra kuganandi bokotha bakujukira matagaria na kinyamuto ethwa gitunyo license yewe bobo itakire antu ba wine and spirit no ntuba most of them 70% they are trying to turn their wine and spirit into bars, hotels and night clubs of which bato tore al compound tutetekirania na mantu na tutetekiria toko watari mwe the first round twakuoni and you write a letter ekuwa oni kuwatwa na arua na nkuwa tikoro thithia bukairi toko wata second round through your commitment letter o committed nio kwaku ukorirwe ni license tweta atia twamirivo baja thatu ethwa akirotera nguro polisi akibora ati bakethaba kiagagia ariti biashara bamba bagibetegia mbeca no ntububu ni gutatina watho muntu wa uniform gwata nchobi ethwa na muntu keps munekera athime tako utege ntukithima ona metho kinya wari awita cibitari daktari atumba kuthima au anwa itu theri lazima there processes zero kurukaira kenda wonekana murimu wawe kwa itini yuriku nendre kinya even our police kinya bondi bari tengwe within the law nende antu bamba kinya babu utire utibati kwa wita soritani ni muntu timiza seria urekuwa no tona ore timiza seria nyotora kuritani na wera to akwata tore al compound na sisi tutakufanyia vile unatakikana kufanyiwa na muthiene ni korontera mithikari nturi na kumbira mwakire nandi no eterete amonia mba imwe iria riguria kwina skuru na kinya nkurukia kira kawira kimando ja kuegera no ngambe guciegera wengwa. And even today I'm telling them, I'm urging them to take an evidence approve that the compound of Meru led by His Excellency Reverend Mutuma Twethingia kuna license moja tumepeana ambayo haijafikisha mita 300. Wengine unaona wengine wanaenda sijui wengine wanabeba sijui ni mafagio ama ni nini wanabeba. Wewe unasema pagia kwanza umejifagia. Wewe utakiwa hera antu kwanza mbele akuiera. Muthuri Muriuki weri Juma mutiriro Kangangi.
DCC Sub-County South Mary Mwangi na areretio jukia bo ibande akiuga antu babangi mono nzukie mbithe kuba mature batijukite ibande biao na ndebiro obisine chago chiandikithia Mwankira na arwa ne area ataririte baraba tirachiandikithia kenda kwewo ibande biao ni babati gukinyia area kubatera kuthobakia kenda kubijukia. DCC Waimenti South Mary Mwangi akere nyuma ya kuthithia mucemano na atongeria mwanya bandamene na ugite ni bagutukite ati mbewe mbithi baraba ingi bataciandikithia kujukia ibande na nkuruki akiuga baraba ciandikithite ibande biao biri kweja batagira akiuga kirema obisi jao kiri gicigo mbunge kia South Mary nkuruki ibande ngiri 3 bitejukitwe. Tumegundua kwamba vijana wengi hawana vitambulisho na serikali inafanya juhudi sana ndio vijana wote waweze kujisajili. Kuna vitambulisho ambavyo serikali imeweza kuprosesia vijana na pale katika ofisi zetu pale Nkobo, Kaguru na Metongo na pia katika zile sub-county zingine kama Igoji na Bogeta. Kuna ofisi kama 8 za kusajili vitambulisho. Na katika ofisi hizo zote kuna vitambulisho ambavyo ziko tayari na zinangojea wenyewe kuzichukua. We have over 3,000 ID cards. Nkoroki mwinge uchiandikithia taringi kura mobango jojo erigeri ko ingwantuko ya Jumaine ijete manda Mwangi netete mwinge batikeje kuingirwa ome bethire bageshumiria guchiandikithia akiuga ni bonete wongere kubwanto guchiandikithia bonene kerebimya biere bethirite biekuruka. Hatutaki watu ambao watafungiwa kuchukua kura na tuendelee kujitayarisha na uchaguzi ambayo inakuja mwaka ujao. So far so good. IBC is doing its best. We have seen improved registration of voters the last 2 weeks. Tumekuwa na voters wengi wameendelea, lakini bado tuko na idadi ambayo tunatarajia watasajiliwa in the next few days. DCC Mwangi ariuga mucemano jojo rejo kwariria mirandi ya weti na mbere ukadia na kurwana na nchobi katika agenda ingi. Tumeweza kuongea mambo mengi ya maendeleo, security yetu ya area hii. Tumeongea kuhusu masomo, bado tunaendelea na crackdowns za basi zile ambazo zina operate late hours. Keripotrande toshawero Juma rea kwari yetu ni motuge kare. Bembithi na bakumwegembe na mono jenzi kinyabone bakurwa kujukia kanya kiri mutatarajira cyo na mbere cyo cyandikithia bakura mbere yakagita kara IBC nenkanirite gata kinyamuthia Duncan Moyathika tumenyithia nkroke. Atangazaji ba Weru TV na Weru FM hibendithiritie msafara wa Niko Kandi bawatanete na thirikari ya kaunti ya Meru Nteresia Igembe. Kwena kujukia kura kukuendelea na ntukwe mwisho kujukia kura ni Jumaine tariki 28 netukoromba baba taukia kura netugene tuboromba baba taukia kura ndaka are mama mi baba iba ukia kura kenda tumba kwa tuena sauti ene muno kia tongere watu atara kuma MCA mwangate nekine na president Presidenta uri murugamiri wa Kameme gaka na mutongore wa msafara uyu na rombete akariba Igembe kwebumiria kwa wingi road show erai bangini thirikari ya Meru County bawatanirete na Weru TV na Weru FM 96.4 na tuambirerie nteresha bore tweta imenti na tukuyoro toma kwithia twekinyenya nteresha tiania na rwari turethete nteresha Igembe yothe uyana na ntobirira tombeta kwithira twe nio ni antu bashumeria na njira ya winge bashiandikithia taringi kura na hamwe ya barani ya tongori ba mbuto no ya Niko Kandi ibairete akari kuraitha kandi ciao kana iri sasa wa barana bo bakuma 2010 baraba tombe kwitha bena baraba omba kwitha batena kura mundu na kumakia thimu yake kana anabenu no tubena thimu smartphones kana thimu hiyo kumakia mitandao ukandika voter verification wandika voter verification ukomba kwitha wekira namba kwa kibande na mwaka yoro siarirwe au ukomba kwitha kiona uringira kura ituone kiku wotho tuciona ko anababa kwa na kura clerks by all over anaba yakundu kuonde no bakwe kura na uketha wengo witalika kire aringi kura baba tukwenda mwake no ngirire
na 27. Kaunti ya Meru ni imwe ya kaunti iri kwigwikira itheru muno kiri ithurano biejete muno rutere rwa Kirimara rutere rwa Mount Kenya East arabe na kura nkuruki ya milioni 1 ciandikithirira twamuvire kuma analog twetakire digital registrations cia IBC ba confirm kinyabo maritwa yo yari sawa sawene na ituo birabo batire kwithira bakiringaira kura kintu kibata kira kengweretie ati antu baba ingi bashumiretie na ibombete kwithira bakimenya itomi kiabo kwithira bakiwatera kura na iba kushandikithia ta aringi kura for 2027. Nkiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Igembe Central Beta wa Duncan Mwathi. Antu baba nake kuma wodi na mwanya chatiganiri amwe na mikinduri thangatha kigutwa na kithi nibaikinyetie kiri kigomano kiria kibanganitwe kenda kuba mataro jege mathomo jirabombikia kuthomera ni untu baba banganitwe ni athomi kuma ntere iji turatukumenyithwa ni Brian Kimathi. They only admit you for you to stand without mind in future. Will you be able to practice? Nenthuki mbithi kuma ntere mwanya tigania basi umerete mikinduri kunenkero mataro ja kwerekithirwa kiri gutara kosi mwanya ni gikundi kia Tigania Central Professional Association. Now kiatho keru ari tukithuranirite tuki collaborate na ofisi ya mheshimiwa wetu wa Tigania East na itumia kiatho ki katukwenda kuricha utikira na bonthe babageretie form 4 kuma the 3 wards ya Tigania Central na chioni Thangatha, Kiguchwa na Mikinduri. Moronto George uri kunenkera yuthi baba umebo kumenya ngugi mwanya iria bomba kuthomera kuringana na kiria bagwatere kirigiro biao na kumenyera kuthithia makosa jaria baingi bathithagia. An objective chiotethia antu betu in various areas, but one aspect ni ratu ni eruari yotethia na betu na mantu akithomo. Tuonere ana betu baithoma bakuluka chukuru lakini yontu nugumya nawe tubukuri bakare mwani uchala kosi buboya bakare mwani kumenya funding models ira chirio ka avenues ira baka etachukuru mtu akathithia wrong choices nyumene beta na mbere mtu akamoi kuendelea kora twina yuyo mbere tiania kugwithwa na tumi professionals baire na mibango itonere ana sometimes bakwa misplaced kwa tweka choices ira bakubwithia tichi babati kubwithia tona tutrimane tu professionals kumba batetheria those processes na ito kwenda ku encourage achiari betu na kinyana baba wita school bamenya mantu technical skills ni important na inya nonto mwane na technical skill atirara ampara. During our time tutethera twina antu hinya kinyaro models bakuwailia bakuthithia kana twethenya twina antu bo to advice bora bomba utura in their lives, especially on professionalism, in business na ke merigere yo the life skills in their entire life. Ni untu bonekanire bwa kuguna na bamwe bao bakionania guchokia nkatho inyingi gwira tukuiboya na ntu abubu ndeto bithirua na tukona bo tutethia mno ni batamenya nguimwe na ninde bakumenya na bangi ninde bakuchurutana na bakumenya mantu ya maingi mno. Ke reportela Weru TV kuma Tigania Mbita Brian Kimathi. Serikali ya Kenya gukurukira obisi ya data protection ni kiete gikaro kia gutara mwingi ntere cha Isiolo na arabara abakinyete bambukirite mataro jege gwikana witho mantu jabo bongwa jaraja tukubatara kumenyeka ni mwingi. Bantamurangiri na ripoti ija. Thirikari gukurukira rwang'iro gukaria ndeto cia kiumu tutayo Data Protection Commission ibaitanite akari ndene muchijo Isiolo batayo gukaria ndeto ciao ta cio personal data. Akiaria wakili Anthony Ng'ang'ana ureti akari mbere kweza na ndeto ciao ibabati kuria bioria kenda gutigira ndeto ici itutumirwo na njira ire tibati. Kumekuwa na public sensitization courtesy of the Office of the Data Protection Commissioner, na kuna mambo matatu ambayo ningependa wananchi wazingatie kwa mambo ya personal data. Jambo la kwanza ni kwamba kabla upeane personal data yako ama kabla upeane information yako, ni vizuri uulize maswali. Hii data mnaichukua ya kazi gani? Mnaitumia kwa sababu gani? Mnashare na nani?
na mko na hatua gani za kuitunza, kwa sababu jukumu la kwanza ni langu mimi kama Mkenya, ni lako wewe kama Mkenya, kuhakikisha ya kwamba umelinda your personal data. Na rĩrĩa nteto cia ũmũntu itumĩribue akariba rombi kũringa ripoti kukurukira mtandao wa ODPC. Na wakati wowote ambapo utakuwa na malalamishi, kumbuka unaweza zungumza na Office of the Data Protection Commissioner ambao wameweka njia rahisi sana kupitia mtandao www.odpc.co.ke. Mauritani jaja ijamukiribwa gani akariba kiuga ibombete kwerewa haki ciao inyankuruki na gucokia nkatho kire thirikari na untu bubu. Isiolo walikuwa nyuma sana, wako wamepata hii elimu, but leo wamepata hii elimu na tumefurahi sana kuona ya kwamba kila mtu ambaye amekuja katika hii mafunzo hata waibiwa tena, kwa sababu kuna njia na kuna mambo mwafaka ambayo yatamsaidia wakati ndito zake zinatumika vibaya. Tumefunzwa tukaambiwa ya kwamba mtu anaweza kuwa hata amechukua loan na ndeta zako, uko na njia ya kumstaki. Unaweza kuwa mtu amechukua picha yako na akaitumia mbaya pasipo idhini yako, kuna njia ya kumstaki na unapata findia. So ito chokia nkatho sana kireo bicheu onto bakoritana anto beto, especially ba Mwangaza, Kiwanjani, Wabera, Kulamawe na Bulapesa, na ito kuona tufaidika sana. Inkiripotera nteto cia weru kuma Isiolo, Umbeta Bantam Murangeri. Muthiji wa tito na njire ndi kuibwega nontu bakona kanya kugwatana na bawutwe nkwendera tukubobwega nyumya kagitate kuraja ni mbango jwa The Plug. Betagwa ntinyari kinywa, mbona nirio mathithio ni Maureen Kirimi.